I čuda se dešavaju. Istinski hrišćanin je uvijek i čudotvorac. Svakako ne u kategorijama Nikolaja i Spiridona, ali u malome je čudotvorac. Imate hrišćani koji preživaju sa 250 evra, imaju svega, ima i da daju. Šta je to? Čudo. I još su radosni. Žive kao podstanari, raduju se. Otvara im se. Zašto? Zato što im je srce spokojno. Ništa nemaju, a sve posjeduju. Nišći duhom, a njihovo carstvo nebesko. Tome nekako treba da težimo, jer ako taj doživljaj nemamo u srcu, živeći u crkvi, to nije crkva, to nije život, to je zabluda. A nije crkva mjesto gdje treba živjeti u zabludi, jer to je onda velika tragedija u polju istine, živeći u duhu laži. To je najgore što čovjeku može da se desi. Tako Bogu se moleći da izbjegnemo to. Posebna odgovornost je na pastirima crkve da svojoj pasvi uvijek šalju jasan pastirski signal i da čuju uvijek glas pastira, da ih ne bi glas tuđinaca uplašio i zaveo.